नमस्कार। आज मैले के बनाउँदैछु भने कोरियन चिकन विङ ल यहाँ रेडी छ है। अब हाम्रो सुरु हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो ओइल गयो। ओइल गयो भने अलिकति जिन्जर गार्लिक जान्छ। जिन्जर गार्लिक गयो भने अलिकति जान्छ हाम्रो चिल्ली ओइल है। यो एकदम तल नचिप्टोस् जिन्जर गार्लिक भनेर है। यो गयो अनि जान्छ हाम्रो टक्क लाएर कोरियन सस गयो है। कोरियन सस गयो भने अलिकति स्टोक टक्क लाएर स्टोक जान्छ। अनि अलिकति लाइट सोया जान्छ। अलिकति आरोमेट गयो भने अलिक चटपटा होस् भनेर अलिकति चिल्ली ओइल अनि अलिकति चिल्ली फ्लेक्स पनि है। त्यति हालेपछि अलिकति चाट्नु, ट्याक्क चेक गर्नु। मैले चेक पनि गरिसकेँ है। अलिकति हुइजिन सस हाल्यो भने अझै टेस्टी बडा आउँछ। अलिक मोटो भयो, अलिकति पानी थपेपछि मैले चाहिँ ल अब पाकिसक्यो। ल यो विङ यो चाहिँ हाम्रो कोरियन ससमा बन्छ है। कोरियन ससमा यसरी कताकतिले चाहिँ कोरियन ससमा मन पनि नपराउने हुन्छ है।